Kodwa ke wena Mcineka wena yini indaba wena wahlamukwa yizo zonke izinsizwa eziqotho futhi ezinamandla. Zonke izinsizwa wena zakuhlamuka nje, zonke izinsizwa wena zakushiya, zonke izinsizwa wena zakushiya nje. Kwenzakalani ngawe wena Nazaretha eliwumcineka? Ngempela kwenzakalani ngawe? Sizozimpela sithuko tjatha Nkosi yami, izingane zabantu zingenze lutho ngenxa yobunyoka bakho wena Mcineka wena, ngenxa yobuqili lobonabo wena Mcineka. Wena Mcineka wena sengikubone kahle ukuthi impethu kahle kahle nguwe la. Uwe impethu la. Uwe wena Mcineka obolile. Sengikubone kahle mina. Tjatha ugodo mfowethu, ayingeke ngehlela ngezansi inkabi yami, ayingushaye kabana mfowethu. Ngicela ukukuthoba amanxeba tjatha, sengilibonile iqili. Ngicela ukuthoba amanxeba mfowethu. Nkosi yami ngayishaya ingane yabantu. Ushembe umxolele tjatha ugodo mfowethu. Inkinga yami nje bengidinwa ilento yokuthula la endimeni, ukuthi kwase kuthula kangaka, kwase kubanda nje endimeni. Ngixolele makatazi idudla mfowethu, ngixolele tjatha ugodo mfowethu. Awusuka tjatha ugodo makatazi idudla ngoba adle izitolo khebula bosala bethunga abanezinayiti, umfana omuhle ngamehlo njengonini uTembi. Xolele makatazi idudla mfowethu, naleli iqili nayilentsha nayi lo mgodoyi lo. Wena Mcineka ubona ukuthi lezenzo zakho zingcolisa igama likaKhuzani. Wena Mcineka wena nsha, wena qili leqola wena. Uma ngabe uzofike amantombazane lawadayisa ngemzimba abamaqili, nawe wena Mcineka uyindoda ube yiqili uqole ezinye izinsizwa. Umthetho wakho wena Mcineka uyasangana wena mfana wena uyahlanya wena. Sangana ngempela wena Mcineka wena. Lelikhanda lakho leli linempethu leli khanda lakho elikhulu elimbozekile linempethu. Nginesho ukuthi uTjatha akenze lutho kuyo yonke lento. Siyabonga Tjatha, imessage yakho it was very professional ukuthi insha noma seyigibele ekhanda yachaqaza kodwa usayivikela uyiprotect isithunzi sayo, ngoba awuyena umuntu wena Tjatha odelelayo, umuntu nje oyihloniphelayo oyinsizwa yaphansi kwaNongoma kwamandlakazi. Leli iqili le Nazaretha leli ilona eliyisigebengu. Wena Mcineka uyisigebengu ke. Wena udeserve ukuboshwa wena kumele umkhwanazi kumele akufakoza Nkosi ayokufaka ejele wena uboshwe. Uyabo? Wena waqale lamasimba akho wawenza koge. Bakushiya phansi oge bayihambela. Babaji bakushiya phansi bayihambela. Baba uMageza lo eMushroom Lodge bakushiya phansi bayihambela. Waxabana noMthandeni omfoka amanqele suka madoda. OMthandeni Mr SK waxabana nabo bakushiya phansi bayihambela. Waze wabaqhatha ngisho nanoZimdola, waqhatha oMthandeni nabo Zimdola, waqhatha oMthandeni nabo bonke abantu ababengaxabene nabo. Waze wazama nokuthi ubaqhathe ngisho noGay. Kwasho ukuthi oGay izinsizwe ezinomgogodla, oMthandeni izinsizwe ezinobuhlakani. Bangahlukana beqhathwa nguwe wena Nazaretha Mcineka. Bakushiya phansi. Namhlanje usucasule ogcina ngci, ucasule uTjatha ugodo. uTjatha ugodo ke insizwa ebekezela inkinga. uTjatha ugodo ubekezela ngisho isidingo singasekho, indlela nje aloyal ngakhona. Wena Mcineka ubuqili bakho bugalawele baze bayoprovoka izimpande zikaTjatha. Njengoba uTjatha eseshile nje, uTjatha kuyena umuntu oshiyayo nje isinoma kanjani kalula nje.
wena Mcineka udlale ngoTshatha wazi uTshatha waze wayoqeda nya ngenhliziyo yakhe le eloyal ubengesena choice uTshatha wakushiya phansi and uTshatha ukukukhombisa ukuthi kahle kahle kulesi siqoqoqoqo sakho somcinjana iphalishinyana lelakho elihlaza umphokoqo lo wakho ongavuthwa ekuthiwa impucuzeko onukusihlama umuntu obenamandla kulowo masimba lawo bekuTshatha uGodo hayi wena manje abantu ngeke baze baye kulamasimba akho ngoba abantu bekwabaTshatha bengebona abakwena udume ngani wena ngoba abantu bekwabaTshatha kulento le yini wena owaziwa ngayo wena nsha manje uTshatha uzokukhombisa ko ukuthi kahle lento beyingaye lento beyingoTshatha beyingekho ngawe lento le uyoba no MEC bakho labo ube no meya bakho labo lapho kulomcinjana wakho abalandeli bomculo ngeke ubabone kulo masimba lawo ngeke phela thina sihlakaniphile sesiyakwazi ukuhlukanisa imisebenzi kaTshatha imisebenzi kaKhuzani nemisebenzi yakho wena unalutho uyakotela wena usebenza ngodumo lwabanye abantu uyimbhungulu udla igazi labanye abantu wena udla igazi loTshatha udla igazi loKhuzani ukuze lento yakho yamasimba kube ngathi impumelelo ngiyafisa engathi uKhuzani angakushiya phansi khona uyombuleka izinqobala wena nsha ngoba lento yenzayo isingcolisa uKhuzani sengazi ukuthi manje uKhuzani usayida nawe kanti uKhuzani wazwana nawe kudalo ungakabonakala ukuthi uyimpethu ungakabonakala ukuthi uyisikelemi ingane kaMangema iswele nje ukuthi izokushiya kanjani iswele nje I'm sure iswele la ekhona ukuthi phela igama lawo liyangcola manje ngoba manje usele nayo kuphela awunalutho nje usele nengane kaMangema kuphela wena usele nendlamlenze kuphela ngase sayidini lakho nayo hayi ukuthi isesayidini lakho ukuthi iswele indlela ngoba uyiliqili awuyikhokheli wena ingane kaMangema mengabe uyiqashile kule mpucuzeko yakho akukho mali uKhuzani ayitholayo ngale mpucuzeko yakho kade wadlala ngeinsizwa oKhuzani noTshatha wena qilindini tshelwa yithini oMakhanya ngeke futhi sikunenge ngeke nje sikunenge suka uncengwa obani bona uncengwa obani utshelwa yithina impela nje ngeke nje sikunenge thina futhi ungeke futhi uzowenze lutho ungeke wena nganginawe lapha emcimbini wenkosi waxhawula bonke abaseduze kwami wangeqa mina ngoba uyazazi ukuthi umsunwentsha washaya ngathi awungiboni wangeqa washaya ngathi awungiboni ngoba ubona ngihamba nezinsizwa uyikhondla zama-bodyguard wena ungenawo futhi ungaku-afford wena Mcineka wamasimba nomcimbi wakho onuka isihlama ekuthiwa impucuzeko yelebe yawunyela manje angidlali nezingane wena uMaskandi uyawubhidliza wena uMaskandi ubuyisele emuva wena uyabona uMaskandi ubuyisele emuva wena okay bakushi Papa G bakushi Mageza bakushi wonke nje umuntu wena wakushiya nje wonke umuntu nje wakushiya awuzibona ukuthi umsunu uma unjalo bonke abantu nje wena bakushiya kumele bonke labantu sithi ba wrong umuntu o right uwe nje wedwa nje umuntu o right akekho umuntu wena okwazi ukumaintaina bonke abantu ubadla imali wena bonke abantu badla imali utshontsha imali ubhizi uyabaqola laphana ugombela kwesakho yonke imali ufuna kube yakho wena yini ungafesi uthola umsebenzi wena uyeke ukulambela einganeni zabantu wena Mcineka wena sihluthu wena shit man kade uyatakwa insha